Tentang ruai sepi kejeruan ki kenarit panggil langsung kelas 1 mo ngadon ki kenai rabit ngadon ki kenai rabit po isembare ang step ipajijit yang ipan kendi dan kisnyo pajem itman ki yang kentreng kop kop hapo kasem halorus kumidem ibam ki plang balung hasem imi irung dit i ong kolong nga inye pisi kung nga dan ki knai rabe hapo isembare ang step i pajijit nga ipan kendi i dan kisnyo bajem itman ki yang kentreng kop kop hapo kasem halorus kumidem ibam ki plang balung hasem imi irung dit i ong kolong nga inya pisi kung dit i ong kolong nga inya pisi kung Thank you.